بله تماشاوان هجا وقت مجارا پیشی وقت دستری دجی مگوت ایرو لآمده جوینه که پر گرین خاطر دست بکرن کو همو پارتیین کرد یین باکور کردستان اتحادات جمعیت کسایت روشنبیر و هر وها گله کسی نکو روزنامه‌وان جی جوین شوپاندن ev civîn bi kîjan armancata derxistin me dosyayek amade kiriye em li dosyayê temaşe û godarî bikin paşî biriya telefonê em ê ser mijarê biaxivin. Sazî û dezgehên Kurdan ev demeke ji bo yekîtiya neteweyî lezdane xebatan. Di çerçeveya van xebatan de îro li Amedê civîneke girîng hatel derxistin. Siyasetvan, rewşenbîr, hiqûqzan û nûnerên saziyên sivîl ên Kurd di civîna binavê بعقل kolektif yekîtî de hatin cemhev. Civîn li salona konferansê ya otela Dedeman a Amedê pêk hat û hevserokên BDP Selahattin Demirtaş, Gülten Qişanak, hevseroka KCD Aysel Toluk, serokê giştiyê Hakparê Bayram Bozyel, alîkarê serokê giştiyê QDP Lütfî Baksî û serokê Partiya Azadiya û Sosyalîzmê giştî Sinan Çiftürek tevlî bûn. Di destpêkê de yek ji bangvanên civînê şaredarê Amedê Osman Baydemir axivî. Baydemir destnîşan kir ku herkes bi awayekî erênî nêzî civînê bûye û gelek beşên civaka Kurd tevlî bûne. Baydemir got, ya rast dema em li rabordiya xwe dinêrin çawa bi bêtifaqî derbas bûye wê di paşerojê de jî bi heman rengî derbas bibe. Ji ber wê yekê ez li ser navê komîteya amedekar dibêjim bila îro biryareke dîrokî ji vê civînê derkeve. Tifaka Kurdan wê bibe wesîleya aştiya li tevahiya cîhanê. Baydemir wiha dewam kir. اتفاقا كردا يكتيا كردا نل دجي قال عرب قال فارس وقال ترك اتفاقا كردا يكتيا كردا بنجها عاشتك برومته جيبو بيكيجي يكتيا ما جبينا ما نل دجي تملتي لي قالوا باتفاقيا ما نه سدمكو ايرو لهمو هرما ما بومبتين بار Şaredar Baydemir destnîşan kir ku wê bi yekîtî û tifaka Kurdan ev pirsgirêk û êrişên li ser wan ji holê rabin. Piştî axaftina Baydemir civîn bi nîqaşên mijarên cihê dewam kir. Encamnameya civînê jî sibê wê li cemiyeta rojnamevanên Başûr Rojava were eşkere kirin. بله تماشاوان هجا نام بری خو بدن آمده روزنامه‌وان محمد علی ارتاش نهاد مرایه امی لسر آرمانجا و کنفرانسی آگاهی زیادتر جوی بگیرن. محمد علی شهباش نا کنفرانسی که گیرینگ کو به تبلیغون همو پارتیین کردین باکوری کردستان و کسایتان هاتیه لدارخستن لسر آرمانجا و کنفرانسی بریارا و کنفرانسی یال دارخستن چوهات داین دوی کنفرانسی ده مجاری سرکه یین کو پارتیین کرد لسر آختین و دروجات پیشی ده ایرو ده مجاری چوهاتن آخفتن گلو بله demek derece gele Kurdiş buna yekitiye xava bükün xabat u labatat neşinin demek derece hem de peşengiya Kongre Civaka Demokratik Kerkiyeti u hem jî de peşengiya BDP de vekimizanın jibana gele Kurdiş yekitiye xava bükün bitfaqî tebdikere zextu zordari li hemberi xwe bitayî bike u her vadîsan jibana ku nasamaya xwe bi dest bixe demaka kanûna nû be avakirin de statiya gele Kurd nasamaya gele Kurd bê nasîn demek derece xabat edilmişine hem de ki Harama Federal Kurdistan'ı hem ki Türkiye de parti siyasi ku civarında hadisin aptektiğini dixwazi ku êdî gelê Kurd ji bona ku zeft û zordarî serî bidayî bizin ji bona ku politika inkar û îmhayê bidayî bizin ji bona ku nasamaya gelê Kurd bênas kirin her hadîsa statiya gelê Kurd bênas kirin nelam derêjî hûn zanin xebat edilmişine hem civînan dar dixe hem konferans dar dixe hem jî bi saziyên sivîlên civakî re حديثنا بيكينه ودي صار المجلس جدنا وحودانا ده وكان الهودري حوداكو بحمو ساجين حرم فدرال كردستان حديثنا بيكينه دي صار ب سروك وزير سروك كومار خير حديث بيكاني اللي درجه دي صار بحمو سروك بارتيار حديث بيكاني او بس رجي كونفرنس کو بدام که وجه زال شر ولدري دي صار لا امده كونفرنس زمان كردي يا نتوى كرد قاتل دارخستن دي صار عند صار بوليدي جينا ديرنج هاتن دارخستن ايروجي دي صار اوتيلا ددمانه يا امده بتلبنا جلك بارتي وننرام
cümle ki girin hatta kısın deve cümle de vacı ani zaman şeradari bacarı mezuniye Ahmet Osman Badeli lisans sırrken parti kader her vakit KC'de BDP o gelek nümerin sadece diyen civaki gelek olmadı bu. Burası deve cümle dici tişten girin hatta zaman seride eser yekitiya gelek kurt eser fakat gelek kurt hatıra vasandın. Disal ser politika gelek kurt tem meşandın hatıra vasandın. Şeyh Haridide de ketmiş hatta gotin ku jiber gelek kurt yekitiya kavana ke fakiya kavana ke disal behavre tema göre beresme ki kurt tema göre ev komkujen kulübücü gelek kurt bekleyen ev gırtını bıçakını kulübücü gelek kurt bekleyen ev operasyon siyasi ulaşkiri kulübücü gelek kurt bekleyen her hadise tecrübe kurtları bir pek yapılacağını tem meşandın encama ve gele gel ku gelek kurt fakiya kavana ke yekitiya kavana ke o beresme tabi göre de karı Cenab-ı Hak diye ki kurt avladıkı ve divan inkarı imhayan tabi göre o helvete kurt nişan bide o her hadise de karı de peşero yedi hem bana Asya Türkiye hem bana Asya Rojlat'ın adı o bana Asya cihanı de karı bize reaksiyonaki peşenk de karı bize netevaki peşenk o disa peşengiye açtı demokrasi azadi hem Türkiye hem Rojlat'ın adı o hem hem olatın cihanı yarıdaki bu rengi bak şansın seriye gitti ittifakya gerek var o diğer kırım ku edi dem dama yekiti dem dama ittifakiyye o dibe ku gerek var جنها شونده جبنا کوبان کنکوژن سر کلی کرد تک مداوی بکه و جبنا کو ادی بس به ايش بس به ظلم زورداری بکشینه پیوسته کو ادی دمه وندانه که و پیوسته کو دمه نزدیک ده فقط خو آباد به کنفرانس تکمیل باشه مهمت علی انجامنامه کنفرانس گلوکن گورش gerekiren براتی ایرو اشکال کمین بدایی بود سیده ده داخویانه بچینه چاپمنی انجامنامه کنفرانس دیاربکر وکن زنن مهک درجی دیسا هر وکن حق پاره KDP و دیسا KDP و BDP جی به هر بش داخویانه دابون دوی داخویانه دیجی گوته بون دوی بری هر تشتی استاتیا گلی کل بناسید دیسا ارکو و پیورا رببری حرمی دین فرح کرن ناسما gelek Kürt bir nasim. Disa zamanı Kürdi bir zamanı perverdeyi ve zamanı zikmaki. Disa tecrübe kulsar dere gelek Kürt'te meşandın bedayı bizi. Çar hali giring derket bu peş. Lebende Kürt'veci dve çerçevede halen giring derket peş. Disa bana çareseri yaptık Kürt bire rebazin demokratik bire rebazin aştiyene tek ben o ev operasyonu siyasi leşkeri bedayı bizi. Lebende dve çerçevede daxwazin partiyen siyasi derket peş. Mehmet Ali gelek spas bu tevli buna tev ağayın tedaneme gerek spas şey var.